20. jul 1969. godine Neil Armstrong ostavlja prvi otisak čovekovog stopala na površinu meseca i izgovara čuvenu rečenicu: mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo. Da li je ovo odlična replika iz scenarija visokobudžetnog filma u režiji NASA ili se to sve stvarno odigralo? U ovom videu pokušat ćemo da odgovorimo na to pitanje. Da krenemo od početka istraživanja svemira. 1950. godina Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez su bili u hladnom ratu. Istraživanje svemira i svemirska tehnologija je mogla da donese uspeh obema stranama u ovom ratu. Oprema na satelitima je mogla da špijunira druge zemlje, dok su uspesi u svemiru mogli da posluže kao propaganda za reklamiranje naučne i vojne snage jedne strane i tako istovremeno i nadmoć jedne države nad drugom. Prva država koja je odnela pobedu na ovom polju je bio Sovjetski savez. 1957. godine uspešno je lanciran Sputnik 1, prvi veštački satelit koji je ušao u orbitu Zemlje, a 1961. godine su bili i prvi koji su poslali čoveka u svemir. 12. aprila 1961. godine Jurij Gagarin je postao prvi čovek koji je otputovao u svemir u letelici Vostok 1. Možete pretpostaviti da se ovo ni malo nije dopalo Amerikancima, koji su ulagali ogroman novac u svemirska istraživanja. Sovjetski savez je imao čoveka koji je prvi bio u svemiru, zato su Amerikanci morali da urade nešto još bolje, da urade nešto što još nikome nije uspelo. Kako zvuči prvi čovek na mesecu? To je bilo ono čemu je stremio američki predsjednik John F. Kennedy. U jednom govoru 1961. godine rekao je: verujem da bi ova nacija trebalo da se posveti ostvarivanju cilja da do kraja ove decenije spusti čoveka na mesec i vrati ga sigurno nazad na zemlju. Ovo je stavilo ogroman pritisak na NASA-u, koja je morala da stvori tehnologiju koja će joj omogućiti da pošalje čoveka na mesec. Neuspeh nije dolazio u obzir, zato je svaka opcija koja će pokazati njihovu nadmoć dolazila u obzir. Da li je NASA uspela da stvori tehnologiju koja će joj doneti pobedu u svemirskoj trci, ili je let na mesec jedna od najvećih laži u istoriji čovečanstva? 16. jula 1969. godine lansirana je letelica Apollo 11 sa tročlanom posadom u kojoj su bili Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins. Jedino pitanje je da li se to desilo, da li je letelica sletela na mesec ili je sve vreme provela u orbiti oko Zemlje. Teoretičari zavere tvrde da je cijela operacija snimljena na Zemlji, u studiju koji je trebao da glumi površinu meseca, a za snimanje ovog filma je bio zadužen ni manje ni više do Stanley Kubrick. Postoji više razloga zašto dosta ljudi veruje da se sletanje na mesec nikad nije dogodilo. Da vidimo koji su to razlozi. Kao prvo, zastava. Mesec nema atmosferu, što znači da na mesecu ne može da duva vetar. Ako je tako, zašto se onda na snimcima koje je snimila posada Apollo 11 zastava SAD-a vijori? Zašto se na snimcima i fotografijama ne vidi prisustvo ni jedne zvezde na nebu? Pošto mesec nema atmosferu, zar ne bi trebalo da se vide milioni zvezda? Odgovor NASA je da je svetlost sunca prejaka da bi kamera mogla da uhvati svetlost zvezda u daljini. A zašto senke na snimcima padaju u različitim pravcima, ako je sunce jedini izvor svetlosti na mesecu? Kako to da senke nisu paralelne? Teoretičari zavere ovo koriste kao dokaz da je sve snimljeno u nekom studiju na Zemlji i da su senke različitih usmerenja zbog veštačkih izvora svetlosti koje je koristila filmska ekipa. Naučnici su ovo objasnili time što su fotografije snimljene na neravnom terenu, pa je i logično da se senke pojavljuju u različitim pravcima. Modul koji je sleteo na mesec je težak 17 tona.
Kako onda da nije ostavio nikakav otisak na površini meseca? Svakako jedan od najčvršćih dokaza koje teoretičari zavere imaju je radijacija. Letelica Apollo 11 je morala proći kroz dva pojasa radijacije, koji se nazivaju Van Allenovi pojasi. Prema naučniku koji ih je otkrio, visina ovih pojasa je između 1000 i 6000 km iznad površine Zemlje, kao što varira i jačina radijacije na svakih 11 godina. Neki izvori tvrde da je baš 1969. godine radijacija dostigla svoj vrhunac. Tokom svog putovanja, letelica je provela 4 sata putujući u Van Allenovom pojasu. Pristalice zavere tvrde da astronauti ne bi mogli da prežive ovo zračenje, zaštićeni samo tankom pločom od aluminijuma. Apollo 11 nije bila poslednja misija NASA na mesecu. U periodu između 1969. godine i 1972. još 10 ljudi je hodalo po mesecu u 5 odvojenih Apollo misija. Posle Apollo 17 nijedna ljudska posada više nije napustila nisku zemljinu orbitu. Na kraju ostaje pitanje, ako tehnologija napreduje iz dana u dan, zašto skoro 50 godina nakon posljednjeg sletanja na mesec nijedna ljudska noga više nije kročila na njegovo tlo? Možda to jeste mali korak za čoveka, ali ipak možda prevelik za NASA-u.